body in ways that you don't understand. Hi guys! Hi guys! C'est Eliant. Jeudi à moi tourner back avec un nouveau vidéo pour nous. Vidéo jeudi guys, c'est un petit challenge. Okay? Avec ménage moins. Avec madame moi. Non, ménage moi. Avec ménage moi, ok? Ok, challenge jeudi guys. C'est un challenge de dire nous moi t'as fait. Je fais challenge ça avec Rose déjà, ça y est partie D. Si vous voulez premier, je vais mettre dans la description pour nous. Moi, je fais ensemble avec Rose de Mézier, ok? Les truth or dare, encore c'est vérité ou bien action, ou bien défi comme ça, je ne connais pas. Tout le monde dit pour fond, ou dit mon vérité pour faire la vérité, ou bien ou dit pour mon faire tel bagage, fait. Si mon n'a pas faire, mais nous pas la caille nous genoux c'est notre choc là nous. So, si moun nan pa vle fè sa ou di ou ben repon sa ou di pou le konan, ki punishment lan? Ki punishment? So, kalot? Ok. Okay, not in the face. Not in the face. Ki bo? Nan bot, nan bouda. Okay. On gwo tap nan bouda, si moun nan pa vle fè. Yeah? Do we have that thing? Oh, do we have? Tale, gama. Si moun nan pa vle fel, nou pa mele yo non. Ou konen mbalaka, si mte laka tap gen pi gwo punisyon pou sa, but mse mbalaka guys, son deside pa gen gwo punisyon pou sa, ok? So sa nan fe moun ki pa vle fel lan, wap ouvri bouchou meton pil ketchup, nan bouchou wap vale, swallow it. Oh. E pa an pil like, takou, ba monte. Like. That's a lie! Kon sa. Ok? No! Fè moun nan vale. If you don't, sou pa vle fè sa ou dou fè ya, ou bien di sa ou dou pou di ya, wap vale, wap ouvri lan kon sa. Anen vale. Fò vale, wap fè sa ou dou fè ya. Sou pa vle pou ketchup ou just fè sa ou dou fè ya. Just do it. Ok? Hein? Ou wal vomi? Ale fò. Di wal vomi li si l fè sa, but nan pou oblige fèl, ok? Di ba tro malouk jwe kwe sa nou de fè a oz lan, but nou pa paske nou pa la kan, nou pa voman di tro bagay la pou nou fè, ok? So, yes guys, so nou getan pou pon challenge lan. So, avan kontinye avèk challenge lan la pou nou tout sa mbale diyo la. Awane a chanel lan sou voko fèl pou ka fè bati na Team Eliant la, epi klike nan siklasyon pou chak lan post nou video pou Team K la? Pou YouTube ka notifiye yo, epi ba video a yon like ou men, like ou kunya, parce nou geta konen nou pa enjoy ti video sa. So, anale, so mbal nan Facebook, nan Instagram, mde mette yon post, men post mte mette ya. Sou pou kon gen sou Instagram, guys, sa nap tan toujou, Eliant 7. Sa salon pou ekre bo ap jen mwen, kon sa le sou Snapchat, Eliant 7, nap jen mwen. So, sa mte mette, so kunya, an pil nan nou vwe an bon bagay bon mwen, ok, me yo? Tout sa honnête. Défi avec action, tout ça honnête. So, on allez. Premier bagage là. Okay. Ou paix? Yes. Pour qui ça? I don't know. Ok. Very. I guess, ok, je nous fais là, guys, comme si c'est moi qui nous pose des questions, yo. Please, semble comme ça m'a fait là avec elle. Ça va qu'on arrive, li bo yon calotte. No guys, ke la va jambam kalot. I mean, I just did on the camera. Oh yeah, nou se bon mon kalot la gale. Nou se bon mon ti kalot la. But no, nou pa sauvage kon sa. Nou pa sauvage kon sa, guys. I don't want to die. Huh? I don't want to die. Come on. Oh yeah. Jambam mon kalot kon sa, lap tou mouri. Wè sa lou la va vle mouri. Lou va vle mouri, ba se, oh. Pou kon ta mon kalot nan figi? Lap tou, Oh, action. Di ke la gouye pendant 15 minutes. Hein? Ke la zi ou pa kon gouye, but sou pa vle gouye wap kon ketchup. But gouye, ni pa 15 minutes, maybe 30 seconds. 30 seconds, cause video wap ka tout longe sa. Okay. Yeah.
Oh, Yeah. okay. Ok, ça c'est papa. Ouais. Ok. Next. I'm not eating that ketchup. Parle créole que là. Pourquoi ça fait ça? Oh. Okay. Dis-il pas manger ketchup là. Est-ce que ou ap rete ak Kayla pour juste ou mourir? Am I gonna stay with you until I die? Bon Dieu connaît. Nous dans relation pour la vie, but parfois bagay changer, ouais ça me dit là. Ouais, me connaît, but plan yes. Plan c'est pour nous rester ensemble, pour nous grand monde ensemble, pour juste aborder pour la vie nous, but ouais, je me connais. Est-ce que vous boit pipi déjà? What? If I drink pee-pee? No. Non. I don't drink no pee-pee. Kayla parle créole. When Pop wear pee-pee? Ok. On fait mal traduit, là, je ne vais pas le traduire pour premier là. Lisa. Qu'elle a dit Eliante pour licher amba pieo. What is licher? Niche. Huh? Leg. Oh yeah! Licher bien. Agora cheve. Lick it! Lick it! Wait, lick it or you get the ketchup. Which one you want? Do it! Look at my feet. Got it, PM. I don't like that. Huh? I don't like that. No? It was funny. Ok, alright. Oh, Kayla Lisa. Ça est vous. Je dis non là. Fais 1 minute à faire l'amour devant caméra. Yeah. Fait 1 minute à faire l'amour devant caméra. Oh, both of us doing it. It says fait. It didn't say who. Like, fait 2 minutes à faire l'amour dans caméra. 1 minute. 1 minute dans toi, 10 secondes maybe. But, come. Sit down right here. Oops. It's both of us. I need your body in ways that you don't understand. I can't do this again. Girl, I just wanna take you home and get out. You know that I just wanna make love. Want you to scream and shout. And baby, Diga tá fini. Ça est l'amour ça. Yeah. Ok, gon moun ki di pou m di ou. Gon moun ki di pou m di. Mwen vle fè bagay avò. Oh yeah? M di lwi. Moun sa ki di pou m di ke la mwen vle fè bagay avò. Oh, mwen vle fè bagay avò kounya. Oh no? Yeah. Okay? Let's go. Nou fini. E djout e di pou m di sa yi. Eske ou viej? Hein? No, I'm pas virgin. Ke la ba viej papa? I'm pas vierge. Ok. Gomen ki di truth. Si te nom nan video wap fe ya, mwen rele Sancho Kasayel si non. Ok. Shout out to you, Sancho Kasayel Simon. Shout out to you, okay? Okay. Okay. Kayla, sa e pou. Pour Kayla, bo Eliant sous tête. Tête? Yeah. Okay? Well, I took this a picture or leave it like that for the camera. You can push it down. One of them.
girl, you ain't gotta go all the way down there now. Sheesh. Okay. Oh, pou alien sou se tete ke la. Oh. Woo! Oh, what are okay, baby. Woo! Kakavoy. Okay. Eske ou fè foto bobot ou voye pou menaj ou deja? Like, ou menaj ou te gen, it don't matter, it could be an ex or me. Eske ou, have you ever took a picture of your, you know, and send it to your partner? Mpa konen? Yes. Baki moun? You. Ou sur? Video. Yeah. Yeah. Ni kon voye foto devan video. Mkon fè sa pou? Yeah. No. What is it? You sent me not like how I sent it to you. Yeah, but- di ba vwe, mwen mba fè foto tout ni, but kom gilwa kampe nan kamera avek, you know, mfon foto, but e ba kon sa ma fè foto. Yeah, it bagay. wasn't like down there. Like mine was like down there. Yeah, ke la men ma fè foto pa la men, ni kon mwen bon, video bon. Woo! Gwan moun ki fouye lang ou nan zorey ke la. Do it again. No. Mwen fè lankor. Eske, gwan moun ki mandem, eske mwen reme ke la a tout kem? Oui, mwen reme ke la a tout kem, e sak fèm nye tout ansan sa mavel, yes mwen reme. Ya li yon met dem pa fwa, but mwen reme. Gwan moun ki di, mwen der pou ke la kisou pou pendant 3 minutes. So yo der pou ke la kiss men pou 3 minutes. Nou ba fè 3 minutes lan jom de di nou deja, but yeah, so ke la ou fò bom. That you don't understand. 'Cause we've been going over and over again. And I just wanna take you home and get right to it. TMP, 954. We Done. I don't know what the fuck happened. You want to put a different music? Gwan moun ki di, eske ou pa jom trompe m? Have you ever cheated on me? Never. Okay. Eske ou menm ak menajwa fè eno seks? Tak ou fè bagay nan tout deye? Nope. Nou ba fè bagay sa. Bagay sa e pou exit liye sen nan. Nothing in only out. Ki la ou menm ak el ap marye? Ki la nan marye ke la? Lemman del marye. Yeah. Not in Walmart. Eva nan Walmart. Okay, so I guess that's it. Mbagyan pin. Ou ben bagye ton bag. Ki le... Non, mwen sa ve da. Oh, soman na ki te pose kesyon sa ki le nan marye. Okay. E sa gen lot bagay, but e juste pa kesyon, guys. Yeah. Yo pa kesyon. Ou te manke e diyan chéri. Oh, merci. Ya mde fon bon titan pat poste vreman, merci. M jist reme we nou ansam gentil? pa gen kesyon. Oh, merci. Pretty Jean Baptiste, merci. Pou fè yon koka boku ke la. I have to fèm fon koka. Okay! Mbal fon koka boku Where am I ke la. coca? Whatever that is. Yeah. Ni hiki. I know, but I don't know. Come here, sit on me. Mbal fon koka boku ke la. Yeah. Noel? Tu vas tellement fun, yeah. Okay.
Alright, that's it. Ça, c'est ça, et dernier. Parce que pile bagay yo ba juste yo ba vraiment takou ça truth all there. Alright guys, so that's it. M'da si nou te enjoy ti video ça, il pas tellement long. Non, ça pas tellement long. It's not long. Ça pas tellement long, but si nou ta vle m'fè toujours, m'appelle, dis-moi qui ça nou ta même fait à quel là, m'appelle pour nous, okay guys? So, ma vidéo en like. Abonnez à la chaîne pour que vous passiez un petit minute, j'aime des nous. Et puis, partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour que vous fassiez une cabine. Pigou. Alright guys, Marley. Bye! Bye!